Yes, reka twongere tubahe ikaze kuri iyi sasta abakunzi ba Kigali Real News. Mwiriwe neza. Ni updates tuzanye aho ibintu bikomeje gukara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma yuko umupaka ufunguwe, biravugwa yuko umutekano ugeramijwe muri iki gice cya zone ya Uvira, ndetse bakakomeje kugenda bakora imikwabo bafata bamwe mu bari kukoresha ababakekaho ko baba ari bamwe wenda bagiye mu gihugu cy'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye, ndetse bigaragara ko umutekano wageramijwe muri ibi bice bya Uvira. Iryo urabimenya akantu kandi umuroko informa arahatubereye atubwira uko situation ihagaze. Ni mu gihe kandi imirwano ikomeye kandi ikomeje muri zone ya Masisi Magingaya, bikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane, bigeze aho umwana arira nyina niyumva. Uramenye uko situation ihagaze, ndetse umenye uko M23 iri kwitwara nyuma yaho ihuriro rya FARDC rikoresheje ubwoko bwa drone bukagenda bugahitana abaturage muri kiriya kirombe cya Rubaya. Bigaragara ko n'ubundi FARDC ishaka gufata kiriya kirombe muri misiyo ikomeye yahawe na Antoine Felix Tshisekedi, ndetse Magingaya umugaba mukuru wungirije w'igisirikare cya FARDC akaba yibereye muri biriya bice, akaba ari kuyobora operation ziri gukorerwa muri Nord Kivu. Ni mu gihe kandi muri Sud Kivu naho bitoroshye bitewe n'uko mwenyewe umugaba mukuru w'igisirikare cya FARDC nawe yibereye i Bujumbura, akaba ari haryamye ama operation agiye atandukanye ari gutegurira muri biriya bice bya Minembwe, ndetse muri rusange nuko umutekano uhagaze. Byose urabimenya akantu ku kandi. Ni munyemere rero, mbere yuko twakira umuroko informa, mbanze mbashimire mbifuriza amahoro y'Imana mwe mwahisemo kubana natwe. Ikindi kandi nawe ukitwumva bwa mbere cyangwa ukije kuri Kigali News bwa mbere, nta kindi usabwa ni ukureba munsi ya video ugakanda subscribe, ukajya ukora like, ukanasharinga, bityo nawe ukiyongera mu muryango mugari w'abadahwema kumva amakuru ndetse n'ibiganiro bicukumbuye ducishaho kuri no Kigali Real News. Nk'ibisanzwe rero n'ubundi ni updates zako kanya, nakubwiye yuko zitagomba kurenza amasaha 2 cyangwa 3 bitewe n'uko biba bimeze. Reka ku murongo wa telefone nakire umuroko informa Bwana Bizima atubwire indoni, akubwire uko bihagaze. Abari iminota mike, we wirambirwa ni iminota mike cyane, ntabwo tujya dukora iminota myinshi kuko ni updates ziba zituzinduye. Bwana Bizima, wiriwe neza? Duherukana kuvugana mu masaha y'igitondo, ngira ngo barabyara nko mu masaha y'isa 3, umbwira uko situation ihagaze. Ndagira ngo kwa updating abakunzi bacu kuri no saha y'isa 3, ariko reka mboneho kukwifuriza saa 6 nziza. Yego kuri twese. Yes, ngaho rero tuvira umuzini muzingo, utubwire uko bihagaze sahi. Yego reka nse naho mbera mu gace ka Masisi, bigaragara cyane ko ubu ariho urugamba rusa n'urwanditse rwose bitoroshye cyane, uhereye ku munsi igera muri 2 no wa gatatu ubona ko agace gasara karimo imirwano itatanga ikiruhuko rwose, ubona ko byahinduye isura n'intera. Rero aka ni agace ubona ko karimo umuvuduko mwinshi ku ruhande rwa Poshe FDL, FARDC ndetse Wazalendo na Mai Mai, babizi ko ari uruvange rw'ingabo ziriya mitwe zihuriye muri kara gace zikorana na FARDC. Rero bagabye ibitero muri kara gace, ubona ko hari impinduka zikenewe cyane, bari bakeneye kuba bageraho mu buryo bwa misiyo basa naho bari bafite bahawe na FARDC. Rero umugambi wabo urasa naho wakomwe mu maboko, kuko ubu ni ikintu gikomeye cyane kimaze gusa naho kigaragara muri utu duce, kuko M23 aho izamuriye abakomando ku munsi w'ejo, ndetse n'ubuyobozi bw'ingabo ku ruhande rwa M23 ugasa naho busura iki gice cya Rubaya. Urabona ko hari amabwiriza mashya ndetse n'imbaraga zashyizweho ku buryo budasubirwaho bijyanye n'umuvuduko bafite mu buryo bwo kwigarurira igice bari basa n'abavuyemo kenshi batarwanye. Rero ubu uduce M23 iri kugenzura ni uduce yagiye yisubiza mu buryo bwihuse cyane, nk'aka gace ka Ruki, Gasenyi, Gaseke, Gasake,
werekeza i Remeka n'ubundi utu duce urabona ko Remeka harimo ekwasiyo yabaye nk'aho iza iturutse baciye mu gace ka Ruki nyine urabona ko ubu kano gace ka Ruki umanutse ujya aho bita Bukumbiriri ubu rero M23 isa naho iri kwerekeza no kwasiyo kandi uzi ko utu nitwo duce n'ubundi yari yaturutsemo rero uburyo yabarashe bikayitungura cyane ikwasiyo yo yari yiteze ko bagiye guturuka mu bice yerekeza aho Rubayiri ariko bitewe n'ubwenge bw'izi ngabo zidasanzwe ziri gukoresha hariya ntabwo bateye bagabye ibitero ku manywa y'i saa sita berekeza muri icyo gice ariyo mpamvu ubona ko kuraswa barashwe baturutse mu mpande z'ibumoso w'icyerekezo bari barimo bisa naho bibagora cyane kubasha gusa naho birwanaho mu buryo bwo guhangana n'igitero cyari kibaturutse mu mbavu kandi gifite imbaraga zihambaye rero habayemo gucika mu bice baratatana cyane kuko ubu ntabwo bari kugendera mu cyerekezo kimwe babaye nk'aho bacagaguritse ku buryo ushobora gusanga hari icyerekezo cyagiye kigendamo abayobozi b'ingabo bari bashinzwe komande nka babiri mu cyerekezo kimwe izindi zikagenda zisa n'iziyobora kuko barashwe bitunguranye cyane kandi umuvuduko bafite mu buryo bwo guhunga ku makuru ahabwa cyane mu gace bataragenzura M23 ubu bakubwira ko Wazalendo rwose uburyo bagendamo ubona ko bashobora kurenga igice bari baturutsemo bitewe n'iraswa rikomeye ry'ubwoba bagize bitewe n'izi ngabo zidasanzwe za M23 zabaye nk'izibashora rero n'izi utu duce twa Kazinga Mahanga ndetse na Marema natwo M23 yabashije kutwigarurira ubu ngubu ubona ko imirwano icyerekezo irimo ari icya mu marembo ya Gatoyi kandi ubona ko bivuga ko mu masaha rwose ari imbere hashobora guhinduka ikintu gishya hano muri Gatoyi kuko ubona ko abagahanganye n'ibitero no kurwana bihagaze muri kara gace bose basa naho bari gukuramo ayabo bigurukira rwose ku buryo budasanzwe. Yes, biragaragara ko iri huriro rya AFC rishobora kuza no kwigarura Gatoyi. Oya niko bimeze nta shiti rihari kuko utu duce twose wumva bagiye bigarurira ntabwo ari pozisiyo z'abari abagabo zihagaze ku maguru ahamye ku buryo zirimbanyisha urugamba nk'abantu bafite intego ni bimwe byo kurasa bikiza basa naho bava mu nzira kubera ikikango n'imirasire idasanzwe babonanye aba bakomando ba M23 kuko urumva abasirikare benshi cyane ariko bahuye na coalition ibarenze ariko badahuje ubushobozi kuko barabarirwa mu basirikare 700 kandi urumva ko coalition yari mu 2004 urumva itandukaniro cyane ariko hariho experience itandukanye cyane mu buryo bw'imirwanire ndetse no kwitwara mu nama. Yes, ngaho atubwire ido nido no muri Sud Kivu unyarutse tubwire muri mu Buvira ndetse uducire n'ikavumu tubwire uko situation ihagaze. Ikiriho nuko ubu muri Uvira hariho ikintu gisa naho ubona ko ari plan idasanzwe kwikanga ibitero bishobora kubaho kandi ukabona ko nabo ubwabo bari kwiorganiza cyane mu buryo bwo kugezamo ibikoresho ndetse n'ingabo bitandukanye ariko ukabona ko byanze bikunze iki kintu kiri muri Uvira byanze bikunze bisa naho guplanning urugamba byabaye nk'ibiri kubagora muri kino gice cya Minembwe ndetse no mu tundi duce twose twahangaha kuko ubu murabona uburyo bisigaye bimeze mu minsi itamusozi ko byabaga ari ibintu bicika mu mpande zose ubona ko bikomeye ariko hari impinduka ziri kugenda zibaho ku buryo budasanzwe niba wumva ko bavuga ko muri za Karemi hari amakuru avuga ko hari indege iheruka gutwara ingabo abasirikare bava mu gihugu cya Tanzania ndetse n'ingabo za FARDC abasirikare bagera hafi muri 600 barenga bagiye mu cyerekezo cya kara gace karimo imirwano muri kino gice cya Masisi ariko bagaca inzira za kure ubona ko bagiye Kisangani kuri cya kibuga
cy'indege cyabanguka mu buryo bwo kugira ngo babashe gusa n'aho bagaruka mu mirwano muri ziriya nce za Walikale, ndetse ubona ko hari nka raporo iba itanzwe yo kuko ubizi neza ko muri ibi bitero byose byari biriho operasiyo isa n'ihanganye na M23 muri kano gace ka Masisi, isa naho igizwe na FDLR ndetse Wazalendo, kuko FARDC barimo ni pozisiyo nke cyane n'abasirikare bake cyane ba FARDC bari kugaragara muri iyi operasiyo, kuko ubona ko abo Batanzania n'abasirikare FARDC baje hariya mu buryo bwo kugira ngo batange umusada hariya nk'abasirikare wenda babasha kugerageza kwihagararaho, bumviye ko iriya operasiyo isa n'iri kwiruka amasigamana, babonye ko bishobora kubaviramo ikibazo gikomeye cyo kuba haba icyuho hariya ahantu ku buryo bashobora kwigarura utundi duce duhambaye kandi tw'ingenzi mu ruhande rwa FARDC. Rero urabona ko iki gice cya Sud Kivu gisa naho kandi zaho zijyanye n'intambara bisa naho bagusana n'abategura ibindi bishya, kuko ubona ko ibyo bari basanzwemo bisa naho byababereye ingorabahizi. Rero ikiri muri Uvira n'iki gice cya Minembwe, bisa n'ahagaragara ko hari imirwano muri turiya duce tumwe na tumwe twaho, ariko ukabona ko hari imyiteguro kuri FARDC ishobora kuba hari ibintu bishyiri gutegura muri utu duce, kuko ubona basa n'abatujemo cyane mu mpande zitandukanye. Rero ni ikintu giha umwiteguro ukomeye cyane kuri M23 nk'imenyereye ibitero bya FARDC muri kariya gace, ndetse ubona ko ni agace gasa naho karimo ingabo zitandukanye cyane, yaba za Baraka, yaba hano Uvira ndetse n'igihugu cy'u Burundi, ko ari ahantu utagomba kujenjeka ngo wizere ko kuba imirwano itari kubuza uburyo nko mu minsi itambutse bitanze agahenge n'amahoro yo kuba wakwirara. Yes, reka tugushimire Bwana Bizima, tunabwira abakunzi bacu yuko afande General Sematama akomeje kwitwara neza, aho mu ntangiriro z'uno mwaka wa 2026 Intare n'Amadubu banditse amateka atazigera yibagiranwa ku baturage bahagarariye n'ingabo za Special Forces z'igihugu, aho barwanye n'ingabo za Special Forces z'igihugu cy'u Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abo baho itabahibu, ndetse n'izindi ngabo zaturutse Tanzania, abacanshuro, aba FDL, abawazalendo, abamayimayi. Kugeza ubu ihumure rihari nuko Minembwe ubu ngubu ikaba igikomeje gutekana. Ubu ngubu Minembwe ni ishema ry'Abanyaminembwe, n'ubundi akaba aba bantu bashima cyane byimazeyo bamwe mu baturage bo muri biriya bice, bashima abo bafashije kuba Minembwe ubu ibashije kumera neza. Muribuka neza ku majwi nabahaye, twavuganye na ba Sema na ba Mavugo, batubwira ko isoko ryatangiye kurema. Ubona yuko uko byagenda kose ituze rishobora kuboneka bitewe nuko hari ahantu habaye isibaniro ry'imirwano. Reka rero tubashimire, n'ubundi tubifuriza amahoro y'Imana. Update zo nakagaruka. Bwana Bizima, icyo usabwa ni ugukomeza kuturebera ko situation ihagaze, n'ubundi update zo zihoraho. Abakunzi bacu tugomba kuba updatinga kandi ibintu biri mu kuri byizewe. Ciao, reka ngushimire, mwifuriza amahoro y'Imana Bwana Bizima. Yego, murakoze cyane. Namwe bakunzi bacu bakadasohoka, reka tubifuriza amahoro y'Imana, nihanganisha cyane bikomeye abarwaye ndetse n'abari muri zone z'intambara, tubihanganisha, tubifuriza kugumya kugubwa neza, mboneyeho no kubifuriza isasta nziza. Ciao.